Reka nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza nizera ko mumeze neza cyane aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Nitwa Janvier Mukama. Icyumweru kirarangiye dutangiye ikindi ni icyumweru cya gatatu cya kabiri cy'ukwezi kwa gatandatu. Ni icyumweru kirimo imikino myinshi y'igikombe cy'isi. Ni icyumweru cyari kirimo amakuru menshi dutambutse, by'umwihariko weekend yari iremereye cyane ku bakunzi ba ekipe ya APR Football Club. Bumvaga amakuru atandukanye y'abakinnyi bivugwa ngo batewe gapapu wareva byose turaza kuba tubigarukaho. Ubwo turaza kugaruka ku biri kuvuga kuri Maduzone, ibiganiro hagati ye na Simba. Ubwo ni Maduzone amaze kumvikana ekipe ya APR Football Club. Ndaguhereza ukuri kuko ibintu bimeze. Turaza kuganira ku muvandimwe witwa Amadi Kwadio Khan, amakuru avuga ko yamaze kuba agera i Kigali. Byose utaza kujya kure kuko nabikubwirira muri iki kiganiro. Ikintu usaba ni kimwe cyonyine, no gukanda subscribe ugasharinga ikiganiro. Ikindi nza kukubwira ni ibijyanye na Alberto Erinani Siruane, ni umunyezamu w'umunyamozambike. Bitebye kuza mu Rwanda bihagaze gute? Byose uraza kuba ubimenyera muri iki kiganiro. Niyo mpamvu nka Janvier Mukama nkubwiye ngo kanda subscribe kuri we tubanye bwa mbere, kugira ngo ujye ubona n'amakuru akomeye agenda agarukwaho hano mu Rwanda, by'umwihariko muri ekipe ya APR Football Club nk'uko ari wo murongo twihaye. Gusa mu gihe cy'isoko ry'igura n'igurishwa tukakwereka n'andi matransferi abakomeje kugenda agarukwaho hano mu Rwanda, ngira ngo ibyo mwamaze kuba mubimenyera. Nk'uko bisanzwe kandi mu gikombe cy'isi tuba turi butangirire ku makuru ahari mu gikombe cy'isi, kugira ngo dutange updates mu bice byose cyangwa se muri segma zose by'umwihariko zirimo n'imikino. Updates tuba tugomba kuzibahereza z'igikombe cy'isi. Ni imikino ikomeye cyane ikomeje kugenda iba uhereye ku munsi w'ejo. Ngira ngo hari match twagarutseho, match ya Brazil na Morocco ya 1-1, match ya Haiti na Scotland ya Scotland itsinda 1-0. Ubwo Australia yatsinze Turkiya ibitego 2. Ni match yabaye ku munsi w'ejo saa 12 za mu gitondo. Ni mu gihe Ubugerumani cyangwa se Ubudage bwatsinze Curaçao ibitego 7-1, mu gihe Ubuholande bwanganyije n'Ubuyapani ibitego 2-2. Match y'Ubudage n'Ubuholande mu gikombe cy'isi cya 2026 kiri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse na Mexique. Niyo match ya mbere igaragayemo ibitego byinshi, akaba ari nayo match ya mbere kandi ikipe y'igihugu ifite abaturage bashya. Curaçao abaturage bangana n'ibihumbi 156 itsinze igitego cyayo cya mbere mu gikombe cy'isi kuva Curaçao yakitwa Curaçao. Ni kandi ni igikombe cy'isi hagaragayemo abakinnyi benshi batsinda ku mikino yabo ya mbere igikombe cy'isi. Ubwo navuga nka Nathaniel Brown, umudefanseri wa Eintracht Frankfurt uri gushakwa n'ekipe ya Bayern Munchen. Deal igomba kuba ku munsi igikombe cy'isi kizaba kirangira nibwo Bayern izasinyisha uyu umukinnyi. Ubwo bisobanuye ko ikipe ya Julian na Griezmann niyo kipe ya mbere baje gutsinda ibitego byinshi mu gikombe cy'isi cya 2026. Mu gihe ikipe y'igihugu y'Ubuholande yanganyije n'ikipe y'igihugu y'Ubuyapani, akaba ari ikipe y'Ubuholande ya 8 ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA, mu gihe ikipe y'Ubuyapani ari ikipe ya 18. Ikipe rero ya Netherlands cyangwa se Ubuholande yatsindiwe na Virgil van Dijk ku minota 50. Crescencio Samaraville atsinda igitego ku minota 61 na 64, mu gihe uwitwa Keito Nakamura ukina Sad Reims yatsindiye ikipe y'igihugu y'Abayapani igitego cya mbere ku minota 57, mu gihe witwa Daichi Kamada yaje kuba atsinda igitego cy'Abayapani ku minota 88. Birasa kurangira amakipe yombi anganyije ibitego 2-2. Mu rukerera rwo kuri uyu munsi ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire ku mukino watangiye ku isaha y'isa 7 zuzuye mu
umukino wasifuwe na Michael Oliver umwongereza. Umukino urangiye ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire itsinze ikipe ya Ecuador igitego kimwe ku busa. Igitego cyatsinzwe na Amad Diallo ku minota 90 ku mupira mwiza yarahawe na Wilfried Singo. Mu gihe kandi ikipe y'igihugu ya Sweden mu kanya imaze gutrashinga ni match itangiye mu kanya rwose ku isaha y'isa 10 imaze gutrashinga ekipe y'igihugu ya Tunisia ikubita nabi bikomeye cyane ibitego 5-1. Yasin Ayr ku munota wa 7, Isaac ku munota 30, mu gihe witwa Rekiki yamaze kuba atsinda igitego. Ni uwitwa Omar Rekiki yatsinze igitego ku minota 43. Ku minota 59 Victor Gokelesh Sevanberg ku minota 84, mu gihe uwitwa Yasin Ayari yaje gushyiramo agashingura cumu ku munota wa 96 biza kurangira ekipe ya Sweden itsinze ekipe y'igihugu ya Tunisia ibitego 5 byose kuri kimwe. Akaba ari uko ibintu bihagaze kano kanya. Ekipe y'igihugu y'Ubuholandi ya gatatu muri iri tsinda, Sweden ni ya mbere ndetse ikabikurikirwa na Japan. Uyu munsi rero kandi akaba hateganijwe imikino ibiri mu kanya saa 12 z'umugoroba. Ekipe ya Cape Verde irabakira ikipe ya Espagne muri abasuye ikipe ya Espagne. No mukino uza kwera kuri Atlanta Stadium, stade yakira abantu 68,239. Akaba umusifuzi kino uza gusifurwa n'umunya-Jordania witwa Aradamo Makadame. Akaba ariwe musifuzi uza gusima Makadame ari gusifura umukino wa Espagne na Cape Verde. Mu gihe saa 3 zuzuye ekipe y'igihugu y'Ububirigi irabakira ikipe y'igihugu ya Misiri. Akaba ari umukino uza gusifurwa n'umunya-Brazil witwa Ramon Abathi. Akaba ari umukino uza kwera kuri Setho Stadium saa 3 zuzuye, bwo no stade yakira abantu 36,925. Akaba ari uko bimeze. Nizo updates nakubwira ziri mu gikombe cy'isi kano kanya. Niyo makuru naba nkubwiye ari mu gikombe cy'isi, bwo ndakubwira leta n'imikino iteganyijwe byose mba mbashije kubinyuramo nkabona uburyo mbikubwira kugira ngo ndetse twinyarukira twigira muri AP. So tujya mu gikombe tuva mu gikombe cy'isi twekeza muri ekipe ya APR Football Club. Ndizera ko bwamaze gukana subscribe aho herereye, ariko twirukanka cyane. Ku munsi wo kuwa gatandatu nibwo hasirikiraga amakuru avuga ko ekipe ya APR Football Club igiye guterwa agapapo. Mbona abanyamakuru batandukanye bakora mu nzego zitandukanye, yaba abakora ku ma radio stations, yaba ari abanyamakuru bo kuri social medias, bavuga bati ekipe ya APR Football Club igiye guterwa agapapo na ekipe ya Simba Sport Club ku muvudo fanseri ukomeye cyane wo mu Burkinabe, ubwo no umunya Burkina Faso witwa Madu ukina ekipe ya Tupisa Mazembe. Nyamara byari byavuga ko ekipe ya APR Football Club yamaze kuba ibyumvikana byose byamaze kuba birangira. Bizanwa n'umunyamakuru bavuga ko ngo ni umukomenteta kuri Super Sports witwa Hans Raphael w'umunyatanzania, niwe wavuze ko ibiganiro birimbanyije hagati ya Simba Sports Club n'uwitwa Madu Zone. Gusa icyo nakubwira nuko aho hantu birashoboka ko ekipe ya Simba Sports Club yajya ku isoko ishaka umukinnyi nk'uyu mukinnyi witwa Madu Zone. Birashoboka ko ekipe yajya kumureba, ariko ntago bisobanuye ko diru ihita irangira. Akaba ari ubwo yatangazaga ko ekipe ya Simba Sports Club iri mu biganiro na ekipe amaze mu bukuna abantu bari no kubabeshya. We yavuze ko ekipe ya Simba Sports Club iri mu biganiro no mu mediateri wa TP Mazembe. APR yasinyije umudefanseri Madu Zone. Akaba ari umukinnyi wa saison w'agace ka mbere muri shampiyona ya Congo muri saison, ndetse akaba ashobora no gutwara igikombe cy'umukinnyi w'umwaka muri shampiyona n'ubu ngubu, nyuma yuko ari kugenda yitwa neza cyane. Akavuga ko uyu mudefanseri yamafite amasezerano na ekipe ya APR Football Club, gusa ekipe ya Simba Sport Club ikaba ngo yaratanze offer nini yazanye n'amasezerano y'imyaka 2. Ubwo rero Simba, umutoza wa Simba Steven Baka akaba avuga ko rwose ashaka umutoza mu gihe
ikipe ya Simba Sport Club nanone akongera akavuga ko birimo birayigora kugira ngo ibe yabona uno mudefanseri witwa Maduzone kuba yakemera amasezerano ya ekipe ya Simba Sport Club. Biracyagoranye kugeza kuri uyu munota, biragoye ko ekipe ya Simba yabona uyu mukinyi, na cyane ko APR Football Club yo ibelieving ko deal yamaze kuba dane yanarangiye. Igisigaye ari uko shampiyona muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irangira ku itariki 20 z'uku kwezi kwa gatandatu, ubundi witwa Maduzone agafata rutema ikirere ava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aza mu Rwanda agasinya kontra ye muri ekipe ya APR Football Club, agahita yerekeza iwabo muri Burkina Faso kuba yaruhuka cyangwa se kuruhuka nyuma y'imikino myinshi cyane hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi deal ziraza kujya kumera nk'izaba Memerdao, niba mubyibuka neza cyane. Ekipe ya Simba Sports Club Memedane na Dauda, ekipe ya Simba Sports Club yagiye mu gihugu cya Ghana, igiye kurangiza deal ya Dauda Yusuf nayimugura muri Samaritex. Iza gusanga ngo APR Football Club yarohereje abantu ndetse bahita banahisha Dauda kugira ngo Simba Sports Club itaza gukora iyo deal. Icyo gihe Simba nibwo yamisingaga out ku muntu witwa Dauda Yusuf, ikajya gusinyisha witwa Augustine Okejefa w'umunya Nigeria, biza kurangira nawe itandukanye nayo itandukanye n'uwo mukinnyi, biza kurangira Dauda Yusuf asinye ekipe ya APR Football Club. Ejo bundi birongera biravugwa ariko byo bitangira guhiswa n'abanyamakuru muri Tanzania, none bikenyegezwa n'abanyamakuru ba hano mu Rwanda bakora unprofessionally. Ngo murabazi batangiye kuvuga ngo Memerdao afite contract na Singida, iki wareva abantu batangira kuvuge n'ibiki byose, biza kurangira n'ubundi still Memerdao ari umukinnyi wa ekipe ya APR Football Club. Ibi ngibi ntibibakange niba inkuru yaratangajwe ko APR Football Club yamaze kumvikana n'uyu muvandimwe Maduzone contract y'imyaka 2. bari abakinnyi b'abagabo, baba bari abakinnyi bari professional, ntago ari umukinnyi upfa kudininga contract. Kandi ndamya neza ko ibyo APR Football Club yakofaringa ni nabyo Simba ibyo Simba yakofaringa APR Football Club ishaka umukinnyi, ntago yananirwa kubyofaringa. Nicyo kintu nakubwira, icyizere mukomeza mukigire. Uriya n'umukinnyi ugomba gukinira ekipe ya APR at current state, gusa isoko nanone rihinduka buri munsi. Igihe cyose umukinnyi atarasinya amasezerano cyangwa se atarashyira umukono ku masezerano ngo bibone cyangwa se ngo ikipe mwanonse, ibintu byose bigishoboka. Ariko APR Football Club ifitenye amasezerano no mu Burkinabe Maduzone n'imyaka 27 uzaba ari gukina ikipe ya APR Football Club umwaka utaha w'imikino muri saison ya 2026 2027 yitwa Maduzone. Ibyaga papi ziri kuvugwa rwose zavuzwe n'abanyamakuru muri Tanzania, ntago zivitano zihure mwebwe mukagera ngo no munyamakuru wa Super Sports, ntago se rigashobora kubikora ari kugira ngo atere courage ekipe yiwabo ije gusinyisha uwo mudefense. Bigaragara ko ari umudefense ni mwiza cyane, cyangwa se bakabikora mu rwego rwo ko ushobora gusanga bafite ahantu bahuriye na agence y'umukinnyi kugira ngo bazamure igiciro cy'umukinnyi. Ibyo ngibyo nabyo muri transfer bibaho. Ntago nzi ko Nyamukanagera mu kibuga ishaka umukinnyi we ngo Simba wahitamo umukinnyi itamubona. Kereka umukinnyi yanze akavuga ngo ngenda ajya muri Simba ngo ngiye gukina group stages, ariko ari ukuvuga ngo uratanga offer abe salary na abe na recruitment fees, ntago ekipe nka Simba ntago yasicyaho kuri APR. I swear ntago yasicyaho. Ibyo nabikubwira ko ekipe ya Simba itasicyaho rwose. So akaba ari uko ibya Simba na Maduzone bihagaze. Ikindi, uwitwa Kwadiokani Amani Michel, abangaba nibo bari bavuze ko rwose uyu mukinnyi ari buze kujya muri ekipe ya Yanga. Avuga bati byagenze gute na gute. Amani Kwadiokani Michel yamaze kuba rwose amakuru ahari aremeza neza ko uno mugabo we na manager we rwose bari i Kigali baje gusinya muri ekipe ya AP.
akaba ari inkuru yasohotse nimugoroba, witwa kuravuga ko rwose rutayizamu w'umunya Cote d'Ivoire Amani Kwadiokan Michel Bregeneve, top scorer wa shampiyona ya Cote d'Ivoire n'ibitego 17 na assist 10 ku muwinga wakiniraga Afadi Plateau, na manager we umunyemari na manager we ndetse n'umunyemari Mamadou Traoré wakiniraga Stade Marie na manager we, bose bari mu Rwanda baje kurangizanya na ekipe ya APR Football Club, mu gihe umunyezamu Eranis Ruwane we nawe aragera mu Rwanda kuri uyu wa mbere, mu gihe Maduzone we azaza nyuma asoje shampiyona. Ibyo biveho nyuma yuko ekipe ya TP Mazembe yari yananganyije na ekipe ya Saint-Eloi Rupopo. Ubwo ni ukuvuga ngo APR hano mu Rwanda hari abakinnyi bagera kuri abakinnyi babiri nibo bamaze kugera mu Rwanda, sibyo? Abakinnyi babiri nibo bamaze kugera mu Rwanda. Ubwo ni umunyemari Mamadou Traoré playmaker, kapiteni wa Stade Marie, witwa Amani Kwadiokan Michel wa Afad Plateau yo muri Cote d'Ivoire. Bose bari i Kigali kurangiza diru zabo na ekipe ya APR. Ubwo bisobanuye ko mu minsi igiye kuza dushobora gutangira kona ikaramu ya APR n'amafoto meza y'abakinnyi bari gusinya amasezerano mashya cyangwa se amasezerano yabo ya mbere mu Rwanda muri ekipe ya APR Football Club. Mubyibuka neza ko APR mirategura Sekafa. APR mirategura Sekafa. Gutegura Sekafa rero birumvikana ko abantu bagomba kwitegura kare nyine bakagura abakinnyi kare, dore ko na APR Football Club gahunda ari gutwara Sekafa, ari mu byatumwe muvandimwe witwa Abderrahim Tarebu agomba gutwara Sekafa. Goro Amani Kwadiokan ndetse na Mamadou Traoré bose bakaba bari mu Rwanda nk'uko amakuru agenda angeraho, bakaba n'abamanager babo bose baje kureba ibijyanye na contract za equipe ya APR Football Club, bagasinya bakaba announced, then deal ikaba adane, akaba ruko ibintu bihagaze ku ruhande rwa Afad, rwa Amani wa Afad ndetse na Mamadou Traoré kiniraga equipe ya Stade Marie. Ariko ibya Mamadou Traoré mu byibuke ko numwe abantu babivuze mbere, abantu bajya bati ngo transfer Taifa so ikiganiro nanjye nagisohoye bisohokera rimwe, niyo mpamvu sha ariko ni byiza yari Taifa bitangaje byose bisa neza. Twese tuba turi kugira ngo tugeze amakuru ku bakunzi ba equipe ya APR Football Club. Bw'ikindi umunyezamu Alberto Eranis Ruwane nawe ibye biraza kurangira kuri uyu munsi, araba ageze mu Rwanda mu gihe ngo ari ku Kimihurura karamu miravuga. Ubwo ikindi kintu tuza kugarukaho nyuma ni amasezerano y'abano bakinnyi batatu. Ibibaye muri iyi weekend rwose ni ibintu bikomeye cyane. Mu kanya mu kiganiro kigiye gukurikira turagaruka ku masezerano ya Yunus Ruboneka ndetse na Kagege muri equipe ya APR Football Club, ibyo APR iri gutanga ndetse n'ibyo abakinnyi bose bari gushaka. Ibyo nibyo tuzakuba turebera hamwe. Imana ikomeze ibarinde, tuzegura mandi makuru yacu ataha, tunawe byinshi bitandukanye. Nitwa Janvier Mukama, dore mandi makuru yacu ataha.